Kurugesa Matiang'i atebete ng'a ngubolero president William Ruto chire gusia mara mange sana. Nekera gocha kali gocha cheche. Mobilization ngo korwere abantu ngo akano bari chibesa. Abantu baye bako no bago chi ground. Maro chune chibesa chikwena nikirase. Ende hindu nakumetinga abantu baye bagwere chinga kichabo kweresa ningi baberete na Ruto na kiruta Romia. Ikobono nari serious nechikura chagusi. Kero kende mudavadi na staga tebanga alikuwon natembea katebanga mucho more 2027 into gechakoba. Atebese kisonga we will ground him at Trans Nzoia. Grounding is one of the tactics William Ruto bakutumia as a current elections ichigocha as a current campaigns. Ase bako make sure nga babikire pressure nyinge ka say no. Egero bero shinga kichi nyinge to soka isiko chikuri kichikura. Egere nyale kanenga Ruto hakuitiranga sino kabisa. To ruo isiko to nyora support lakini nkole kaliuka. Onye Matiang'i babeke campaign yanenega. Egere ba achi gusie chinga kichi nyinge taenda Turukana, taenda Mombasa, taenda Trans Nzoia, taenda Bungoma. Aba gusiba minto. Kerenkora William Ruto akole vinte ncheranga vnejo. Inkwa kesabu narigire Matiang'i ere ningi akokora. Ninki Matiang'i ataguchira sobo Ruto nere. Kerensa Ruto lete segika. Barwanira nka Matiang'i kagocha oteba uchirega mwasa kobera mutigachega ikiagokora. Lakini tali gutacha sobo Ruto. Ndeto kerachinga kiechkwara sa Matiang'i is very simple terms. Bono na chinga kichikira gende Eldoret kole campaign yororo. Gende Eldoret kole campaign yororo. Aba Kenya bange batagitoko kora chinse mu chonsi cha Kenya. Gende ororo no bata mashabiki kole campaign yororo. Yende to bakora mobilization. To ligi message kwa abantu. Gende kole campaign yororo. Na Ruto nera at least amanyenga you can be a threat with sob. Kereba election yero ire candidate unabona ntoroche muru akdikire. DCP abikiroro. Angajubirinja ara chito. Era tema go wika arauga. Paka bono mwikira asoma tebe ngoro mokongu ogujukumya ku William Ruto. Muhakiri oyo makore asoke mu opposition. Ekina kebe ntoko baboni ona toko gamba asichi by election chiga sene Kenya ga. Bono Matiang'i nere tiga ende so Ruto. Ara oro kirutunga na bako nyara. Ata ara tema kabisa komunchi kurusobo. Nintutorenga Matiang'i okore omikire step. Na atanyora kurororo. A perception yeri Matiang'i au create aso pull crowds. Ne ya maana siasa nere yuruta okaragusia. Tuensi pinto maetenga Ruto kurugusia Ruto tabu atikura. Nchijo. Na chibone chinga racha njore asa bantu bakanire. Lakini kutu organic support kurugusiga na Kongo Matiang'i kali kirogokeli. Ikonoku kanikuwa nenga Matiang'i nere aire segi Kalenjin land. Na ira create perception aba iko barenga Matiang'i onyege Ruto sobo. Aba sigisi barenga Matiang'i ochira na hatari. Abantu bakosi barenga Matiang'i nere sobo Ruto kamonyegere. Buna Ruto agocha gusia opul crowds abantu bairanga Ruto okore Matiang'i gusia. Na bento ko baboyo. Ike ko Matiang'i chinguru. Abantu pabuate to swishing Matiang'i ta kora ken ba tuaro kole manga Matiang'i na wati crowd support across the country. Nairo create perception. Ondo tabuate brenga linga Matiang'i na nyole kuragali onyole brenga linga ke Matiang'i rucha support. Dojo nyege William Ruto. Yone nti tianso es Matiang'i. You can convince one or two people kuwakira chikura. Ntubande kwa kimnaba gusi Matiang'i go pull crowd siya proti gusi iga ase Kalenjin land. Ntubande kwa kia. Teko bangi segi butambi Ruto akonyere tanka. Ekurwa niliseita. Mungu na aro antevinga kere America bwate segi. Babwate email yabo. Bago changanye Kenya bakurwani abago cha coast gali Mombasa. Babeke email yabo yegasioro. Chindege chabo chika chiesegi no chikobera. Bono kibago tuita raseita. Bono so bateriko affected. Egine Ruto akokora. Age tukolete segi pia Matiang'i ngagusia. Bono yanyale kano ni chisoja cha Matiang'i dike chikonda isiko bono chicho gusia kurwana na William Ruto locally. Teko babia. Arafu nende ogo chakwa Ruto lio kaga iko create perception nga Matiang'i tali strong. Unaona kwa chini stadium yechire. Ntoma ita ndo bonse people ngali bagorito. Lakini nyuma ile tali kero muntu maitenga bando bali bakogoro.
Ruto kako create perception yuga seito inki Matiang'i atakwenda create perception iso akantu mete Matiang'i ata mashabiki na anchire na ganire na rengelinde galingona Nakuru abiria karansi mutoto nyogamba musubati geto amaka magocha kaburi gabo aba gusina amete galine ya gusitwa rinete aba gusi Matiang'i ale inki mutaho teretera Matiang'i n'abantu bakora sega sese serikali maroje michandere paka sigizi una abantu bacande gite maroje michandere paka Nairobi una abantu bacande ono akubuli ngai Matiang'i ale Matiang'i gwikaso kisiko soka swazi Ruto tagora nonchoka niorora ngaki nchijo timetio sinje beka ndoje lakini I'm feeling inga there's no time left Kenya nene na Matiang'i nyora chikura gwikanyore chikura across all counties in this country amaikubwa Uhuru Kenyatta na abwate chibesa akorete campaign yenen paka I remember in 2017 ya bide tiba chega sotiki paka genda Bomet kokore campaign yenen akareza Ruto ko nyumba myokirisoba kuikatunyore such kind of threats okugenda kwa Matiang'i go empower abantu bari local nono Raila na abwate mungwano korokirunga tanui abantu buna bono Alfred Keter amna bangwana bate those opposition lakini mpaka ndio muntu kwenda so baba eliyo kabisa nendo muntu byukora eliyo Matiang'i bone ndio yakaba rais soka isiko pagusimbia muna sana sokere chinga kichino koreshi video ngokoraga nimbwate e company gukunga Mukwa Times Productions koraga niye mane nyangi amane matanga abe captured live ko story code to kwachibicha nakere siminga kichinde chonse egere nyali kana to kolega siamu bia muna sana so support Mukwa Times. See you next time.